Arikugambaho n'abanyamakuru Catherine Kamwine RCC wa Mbarara City kandi ari chairperson w'akakiiko ak'ebyokwerinda aha bwa Mbarara City nagira ngu betegwire okurinda abantu hamwe n'ebintu byabo. Twetebekanise kureba ngu twakuuma abantu mbwena ahora arebe polisi ahora arebe abamahe iwe otatina gumiza mu baruhaha bwawe kukuuma obusinge bwawe. Samson Kasasira omugambirizi wa polisi ahabwe cyanga ekya Rwizi nagira ngu hine emyanya eyibarukumanya eturamu emivuyo kandi ngo emyanya egi bagitireho amisha abiri. Omwezi isingiro nga mu municipality omuliro buno bija kugenda abokuba ebyabireho tukabireba kandi tukirira byebyo kureba twataho amaani munongo kumanya Orukwebembera ebyokuteza obururu aha bwa Mbarara City Violet Atura nagira ngu bimwe aha bintu ebitine kukorwa izobe rya nyenkyakare harimo kuzibira abantu abarikwehereza emirimo okuguza amarwa hamwe n'okwerinda obukuku aha myanya eyokutereramu akaruru. Twine abantu abehe emirimu ha polling stations weni waraho nayamba buli muntu akwija because twine abantu by law nkabakaikuru muno runda abatakurora abatakusobora kukoma bonka and they need help. So tukuterera abantu abehe emirimu ha polling station omuntu wena kwetaga muyamba aja kuja n'omuntu owe agenda kumuyamba. Omugandi ab'ebyokwerinda bayeteranira ahari Kamukuzi ahutare center eraberi izobe rya nyenkyakare kandi bahamyangu buri kimwe cyahwire okugira akaruru kihorere izobe rya nyenkyakare. Orukiiko oru rwahikwamu n'abesimbere. Issues nyingi mu security mu Mbarara specifically most cases oba ebisere bingi nti abamu bajja nga abanene ate ne bagezaako okutataganya enkuba yaka polling stations. Ekirala esente okubeera nyingi mu polling election period mu biseera bino ekisingira ddala nti abantu batambula house to house oba nyumba ku nyumba nga bagabira ddala sente. Neraliikirira nnyo okugaana abalonzi okusigalawo nga balaba oba bakuuma akalulu kuba twagala omuntu wamala okuba akalulu asigale wasobola okubeerawo nga bakabala. Twina ba candidates for parliamentary 18 nga kubo abana bebesimbyewo ku Mbarara City South, omwenda ba Mbarara City North n'abatano nga ba women members of parliament. Mubano mulimu abavaamu mu mawulire bagamba abantu nti bavaamu naye nga mu electoral commission tetwafuna bbaluwa yonna ebata, so bonabonanga bwe twabawandiisa tushabayina era bagenda kubeera nga beetaba mu kalu kuba ku ballot paper kwebali. Amakuru aga gashakwa Edison Kinene na Senyomo Gideon.